Assalamu alaikum достор. Бүгінгі обзорда Volkswagen Polo 2019 жылғы полный комплектацияда. По кузову келсек, ешқандай нарекайна урылған, соғылған жерлері жоқ, достор. Келді комплектацияға келсек, 4 электро көтөргүч, мультируль, круиз контроль менен, штатный мафон, парктроник, лобовойда подогрев бар, климат контроль менен, ушундай ухоженный таза чехол кийгизилген, достор. Кимге керек болса ала берсеңиздер, келе берсеңиздер болот. Перначалка 70 000 менен айына 92 000 туура келет 1 жылга. Достор, эмне биздин атыбыздан эмне болот десеңиздер, биздин атыбыздан страховка 1 жылга, диагностика 6 айга, страховка без ограничения болот. Россиянын барлык шаарларына айдай берсеңиздер болот, без ограничения. Каалаган таксопартта иштесеңиздер болот. По кузову эч кандай кагылып согулган жерлери жок. Достор, көрдүңүздөр. Кимге керек болсо келе бересиздер. Биздин адрес Москва шаары, Академика Апарина 7-де. Метрого жақын метро, университет Дружба народов деген метро. Достар, кайрылып бересиздер, астына телефон номерди жазып коем.